Alright, ayan, naimbag nga oras tayo abi na sa ngapada, abi kasi siya. Ay, ating karote na sumangbay ti programa tayo. Ana pauluan, kumusta ka itan kasing problem of the day? Programa apakaibasaan ti surat pakasaritaan ti parikot iti biyag ti may nga pagayam tayo ng problema kaya nagkidkid daw ti pamalakad tayo kaya ti manen ni kasin yung Yongyong Ruiz nga umay manen mangibasa ken na mangted biyag ti may nga pakasaritaan nga napili nga drama itatangal daw ken intay balakadan. Problem of the day ni Andrew iti Baguio City. Uy, Baguio. Nga sagudayan nga ron ti surat ni pagayam tayo nga Andrew iti Baguio City. Dear Cassie, sakbe man nga inak ibinsa-binsa ti pakasaritaak nga kahit kung iburay ket kada kayo. Umunaman nga inak kablaawan dagiti naruway nga agbibuya iti programa yo dito Nemars Studio. Nangruna kada kayo nga agserserbi nga timon kadagiti makaliwliwa unay nga programa. Jack Pulos inimagine ti bagik nga may saakmat kadagiti mahilig itan nga agbibuya kadagiti live streaming nga drama. Ididamo ket mangmangeg kulaeng kadagiti kadkadwami wenno kadagiti katulong mi. Nga ididamo mabaduyanak. Asla nagkurni. Kan tiyawag dagiti katulong mi no aping magustuhan dalaon nga agdengdengeg ti kakastoy nga drama. Letter reading man wenno digiti man na i-record nga drama. No apay nga naaddaanak iti oras ken kinaesem nga agdengeg kadagiti kastoy nga programa yo. Ngamin ket adda iti nalidem nga naglabas ko kasin yung nga pilit nga kahit ko nga maiwaksi iti panunot ko iti lagip ko. Ngay maging gaita kasla sa diwa pay laeng ti sugat nga impaay dayta nga naglabas ko. Dayta man nga routine inutek nga isalaysay ket sapi ko ti inka panang tedbiag kadto nga surat ko ket makaibati iti adal kadagiti padak nga agbibuya. Ket sabi ko tamay kandakto met iti sangkabasit a balakad. Uri sangkabasit lang. Dati no kasano akto nga makalipat kadto nga naglabas. Ngem tapno mas maawatan nyo dati kasasaad ko ita ken ti agdama nga parikot ko kastoy man nga rodarugyak ti amin. Iling nga daklatan itinagan nga Andrew. Agnaedak dito'y Baguio City. Ada mabalin ti pamilya mi kasinyong saan lang nga may maysa wenno duduwa ti negosyo nga iman manehar dagiti dadakkel ko. Dua kami laeng agkabsat ket gaputan na sapa ak nga naibarkada saan ko nayulot nagbasa. Nagbalinak nga buong ti ulo dadadi ken ni mami. Ket nagsarde nga nagbasa aging nga nagbalinak nga maysa nga happy go lucky. Angem na isurutak kadagiti bad influence nga kung kunada nga barkada ket maysa akmeten kadagiti troublemaker diti Baguio City. Ngem naanos dagiti naganak kanya nang runa kini mami sa andak matla matiis no addaman iti pakaisagmakak at trouble. Angem jak impagarup nga adda pagpatinggaan ti kinaanos da kanya. Kadayta ita tinangted kanya iti sugat. Sugat nga impaay tinasaem wenno nalidem nga naglabas. Irugik man iti maysa nga rabii nga si Mang Petak manen nga kastaong na iti bartek ko.
As usual, agur-uray da daddy ken mami, uno pasaray, no daduma, no makaturog ti maysan, masapol nga si Riring ti maysa kadakwada, nga isunto ti sumabat kanya. Ay, paunay kan barog, iho. Andro, nabartik ka man eh. Ay, saan mo da daddy? Basin laeng, nakaawid ak mat, saan ka di? Una, nakaawid ka ngagpaiso, barog. Ang imday, di mo pa'y madiretso ti bagnan. Ay, di daddy nga talaga. Basta ka di man hindi pasabat yung kanya. Ibagbagak laeng barog. Ngamin kat itay kami pelaeng nga madandanagan kini mami nga mangururay king ka. Nakaturag pigit din ni mami mo. Agit nasayatan ako basta. Bakman din kiti kadkadwate, tayo dasaran dakti makan. Naisaanin, naturog da na nakaw. Adan nakasagana nga kanam di talamisaan. Ay malagaya. Unay kat barok. Apay, sermonan dak ka di, daddy. Bayat nga magmanganak. Kaya't ka lang nga palagipan manen, Andrew, iho. Mapukaw lagi didiganas ko nga mga no kastoy. Dengganak ko mga bay. Nakaruda ito yung aramide mo kada kami, paraw. Ala, imbagkid dita na anos kami king ka. Abi, baga ka di namin aganos kayo, daddy. Ha? Unay ka buti. Naawan tiganas ko manganin. Rumwarak malaingin ay barok. Saan kang rumwaran? Ang ito orasin? Oy, Andrew. Apay. Pigilan na ka di? Ha, daddy? Idinto nga. Agawid ak dito eh. Kasta ti pasabat yung kanya. Ay na. Baring kunak. No, makaamiris kan barok. No, bagbagaan da ka kanayon. Bagbagaan da. Kanayon da ka bagbagaan. Iba kada kayo. Adan bukod ko panunod. Iso nga saan da ko mga bibibiyangan. Ha? Abi, sino malalaki dito? Ay, anak ko, Andrew. Iba kayo. Sino tinaari kada kayo? Iba kayo, makayturid kayo. Andrew, baka dito. Saan na nga kuyo din dati? Ang unay ka matan, barok. Maghibabain ka. Anak ko yun. Salamat na lamat na aging kakalaingan, di kita kakaruba. Andrew, di mo amot sasawe mo. Sumrag kayo silad mo, no di ka manganan. No di ka mangistorbo ka, di kita karuba. Unay ka matan, Andrew. Aging nga, inton ka, ano nga, kastoy ka. Ha, barok. Nakaturugan ni Andrew. Sabi ko maata, diretso diturog nan. Pasensya ka na nung nariing ka bakit? Ay nariingak ite at agbukpukaw matan. Agkat madanagan at agar kas mangkarkaryar matman di karuban. Jak manam mo ka dito nga anak ta. Ano mabartek? Kargat na ti agarit. Uri asino aritin na. Isungarod nga kanayon nga mairaman ka dagiti trouble. Sakit troublemaker dagiti babarkada nga sursurutan na. Isupay dahi talaunay ti pagparparikutak ni Andrew. Ala, naawatan nga saan na nga maiyulo ti agadal. Agim namin anutan nga inalukoy nga umay agubra kadagiti negosyo tayo tapno masursuro na ko ma. Angem at adamat nga ikanat atensyon dagita awan ti kes-eskan na nga aramiden na. Deta pa nagsursur kadagita babarkada na nga. Ay na. Dila ka amak ko no. Adda dati daka sa mapasamakin ko na. Deta lagi ti pagyamanan tayo. Saan nga iso na ti madangran, numan makitrobol da. Katuan ang namin adon
nga naisarek iti pagbaludan ni Andrew. Ay kumakot no adalata dita pagbaludan ng tabareng agnakam. Anya, angem, pagbiit la ta pagbaludan, ingkapiyansaanan. Anya nga ruti, kaya't mo nga ramitan. Bay ti anak ko, di taunag ti pagbaludan. Ay kita say sayaat, tapno no agnakam. Tabareng no isot pa kaamirisan na, kadagita nga madingan aramitin na. Uneg, sweetheart, jak lakit di makaturog, no amok kada iti pagbaludan ti anak ko. Kada ti problema. Amom Lourdes, no kuman nabayag nga dat pagbaludan ni Andrew, baka nasaya at wano nalimpyo kumat panagpampanunot na itan. Angem, tunggal maibalod, at dakamad nga mangirwar keng kuana. Dalpasa kon, mami. Oh, nagbasit sa matikinan mo, Andrew. Napsugak ngamin. Ken mga anak tong natajirwaren. Papanam ngamin ayakit anyat oras pailaan. Siyempre kat indak mo't iliwin ni tikayan ayat ko, mami. Asino? Ni Leia? Asino kumapay tikayan ayat ko, mami? Ni metla Leia laing tikayan ayat ko. Uri no kastuyak laeng. May salaing ti babae ti biyag ko, mami. Agit, bagman ta maanusan na katay nga Leia. Ha? Anya ti kayo yung asawan, mami? Ay naday tangar aramide manak ko. Awan ti amo ka makaanos king ka nga babae. Ha? Ang day takunam nga da kayo pay laeng ti agayan ayat ken ni Leia. Makunak nga naanos unay day nga babae. Katsapay ko saan mo nga sayangan isuna? Saan mo urayan nga mapukaw isuna itibiyag mo barok? Agpakpakatawa ka sa mami Saan agpakpakatawa? Tapi ko mang ibagam nga agpakpakatawa kasano ibagam nga mapukaw kanyak ni Leia. Mami, ipatpatignak unay-unay ni Leia. Una barok, ang himada pagpatinggan ti amin nga kinaanos. Ha? Anya, ti kayo saon, mami? Dumting to ti kundaway nga isinanak ni Leia. Katuan ano di na kanto maanusanin ka dahi tangan aramidim kan kuana. Ay na, naibturkit di dahi dyan nga kaayan-ayat mo. Saan to nga mapasamak dahi ta, mami? Kaputa, siyak at isayang gan kuana. Aniya? Ay, adapay nga rod masapulan nakas kanyak. Abusta na taera. Kanada mabalin ti pamilya tayo, saan ka di? Ay nabarok. Madinsa ti pa nagpanpanunot mo. Dahi nga aramid mo nga kinabarkadam, kinalaing mo nga mapan makitrobol. Dahi talaunay ti, ay na, dahi talaunay ti mading nga aramidem. Api di nakakadibagbagaan ni Leia. Isu na bagbagaan nak. Da kay tupay ti mang bagbagaan yak, mami, jak tupay tong palan. Di kay tupay pangpangag. Anyan tulaki din ni Leian. Aniya? Oh, panawang kay pay, mami. Kitnay, sigurado nga agur-ure kanya ko ni Leia. Panawang kayon. Ha? Anya ti kayat mo sawin nga. Di mo kayat ti may sumort kanya. Bapanantang amin aya. Andrew. Oh, kamali dati nga papapananta. Saan ka di? Nga tunggal rumarta. Intag merienda. Sa tanto mapan iti paborito tanga lugar. Damagik man king ka, Andrew. Ha? Ipatpatignak ka di? Anyamod na ita klase nga saludsod. Sumbatan na. Leia. Ipatpatignak ka di, Andrew. Uwi na. Ay, kaayan-ayat ka nga ron.
Iso nga napatig ka kanya. Iso nga dag dito eh. Nga puta mailiwaking ka. Ket tunggal mailiw ka kanya. Day talaka din ti kahit mo nga mapasamak. Anya. Irwar na. Inta agpasyar. At ipagtungpalan ta. Inta iti may isang motel. Ha? Sanak met malagip no. Agkasapulan ka. Saan nga po no day talaya? Anya nga saan? Kaano day di nga, naudi nga nagkita ta? Idilawas na. Exactly. Maminsan makalawas nga agkita talaeng. Idinto nga awan met ti trabaho nga pakaibusan ti oras mo. Busy-busy ak lang amin. Busy-busy ka? Itian niya, Andrew. Siya kundi maibaga. Busy-busy ka kadagiti barkada. Halos sa rin abi nga isudat ka duam. Inaldaw. Nga parparbangonin nga agawid ka iti balayo. Isungor nga di ka matawagan ti rabi Takakaduam di kiti barkadam. Leia, imayak dito, igabuta mailiwaking ka. Saan ko mga di kiti barkada tati pagsaritaan ta? Saan nga di kita barkada tati pagsasaritaan ta? No di kat data. Kaputa di nakmikikkan ti oras mon. Kinabayag nga ibagbakakin kan nga idjamon di kiti barkadam. Kaputa awan ti nasayaan nga maitig naking ka. Dakas di kiti sursurutam nga barkadam, Andrew. Saan nga dakas di kiti barkada, Clea? Anya nga saan? Kanayon ka nga mairaman ka dagiti trouble, maparambol kayo. Namin anukan nga naibalod nga kadwam dagiti barkadam. No awalat mabalin ti pamilyam. Nadalungsot ka kuman iti pagbalutan, Andrew. Deta nga Rod. Deta pagsayaatan na. Awan ti problema at adamat lat ti adamat ni daddy ka ni mami. Ket kanayon lang takastan? Ha? Anya. Awan ka diti planom iti masakbayan. I'm so sorry, Andrew. Awan ti makitak nga masakbayak king ka. Anya. Makisinsina ka kadikanyak, Leia? Adaking ka. No aklo na, ti pa nakisinaking ka. Ano napatay ga kumakin ka? Saan mo kumang ipalubos nga agsina ta, Andrew? Ang imday to'y. Dramatic dito yung agundaway tapno maamuaking ka. No anya ti lugar ko itibiyag mo. Saan mo ka di nga talagang maidyan nagdibarkadam para kanyak? Pagpilpilyan na ka di. No dahi taman ti kaipapanan na para king ka. Sige. Iso nga agpili-pili ka, Andrew. Siya, wenno dagiti barkadam. Aniya. Ala, ginumday lahat na. Sky's the limit, mga tol. Itatata, saan pa nga na max out na credit card ko. Ala, nag-order tayo lahat na. Kaya kumita kayo man di babae dita na mabalin nga irwan. Ay, sige. Wait it. Nag-order ka ba? Met dati kurso na ata ka babae. Kung nagidi. May ko i-take out no makalagipak. Biglaan ka man nga nag-awis. Tol. Ha? Ay. Adala problema, tol. Gusto nga kahit kung kaginom tayo. Agrag-ragsak tayo lata. Di ka nagpaiswan na. Isinanakit din tayo dyan nga Leia. Anya? Kahit nagkamali na tol, isinan na ka. Isupay paiso dalayat babae di tilubong. Di kami tol. Ay wala tol. Ala ginom tayo ka ron. Kakadwa. Sige. Makaambuak. Sky's the limit nga kunak. Agore ka mga tol. Dahil dyan tiket ko nga babae.
Dayjay, ti kahit ko babae nga take out. Nakita kiti na minsan, Dayjay. Yung kunak nga sublianak, yung makalagi pa. Ay, uwi na tol, lang yung adhan samat nakauna nga lang itibulen. Ha, awan ti problema. Ure adhan nakauna kanya. Awan ti mabalinanda. Ibagak nga siyak ti mangi table ken mangi take out. Awan ti maaramidan dahil nga pastek. Ure mano bayadak. Alaman tol. De taman ti kahit kuking ka. Aramidem ta amin. Tapno maalam ti kayket mo. Gore ka. Asid gak nga rod. Tabak apan dak. Ket ngay. Talo dagiti lalaki nga kadwa deje babae nga kursunatan. Dati nagting nga. Iso tinang itable. Alagad tol, ada ka na titilikod mo. Tano agriri na din ito, yung logo bantay idan. Ay, katuwa na. Awan mabali na din kita. Hi, miss. Hi, sir. Mabalin ka din nga i-table ka. Kaya mabalin ka din i-take out ka. Ha? Excuse me, Brad. Angin, kas makita met. Nakatablein ni Precious. Saan ka sikat ka sa saritag, Brad? Precious gayam dinagan mo, miss. Kas makita, Brad, nakatable isunan. At dapat ladies drink nan. Nakauna kami keng kuanan. Kunang nga saan nga sikat ka sa saritak. Ha? Kahit mo ka dita, luguban na kayo dito eh. Ha? Taga ano kayo ka di? Taga Bagyo kayo? O bueno, sangiili kayo dito eh. Dayo kayo dito ila. Ba ang kakadwa? At ugayam di kakadwa na. Oh. At takrot kayo malagayam. Oh. Miss, tumagner ka ditan. Oray siya kung di mangbayad ti ladies drink mo dito eh. Brad, bakit di? Tasaan kayo nga limaban? Gabuta ado ti kakadwa. Nagasat kayo. Tamangan no linugubanda kayo diti teritoryo mi. Oh, talaga bilibak keng ka, Andrew. Saan da nga gun-uni tayin? Kinigtot mo lang ita. Saan dapat ka nakasaon? Alagat padasin dat pumalaga. Nakakaasi na dito eh. Baka di dan makarwar nga si bibiyag, tol. Gituwa na, tol. Basta, yung sabi mo sa akin, bibigyan mo ako ng tip, bibigyan mo ako ng extra. Uwen, awan tanag. May sa api kagtag-Tagalog ka, Ilocano ko lang itay. Ay, uwing kaya man niya. Ay, tag-Tagalog ka kami nukwa, no mayroon na nga. Panggalog mati, customer ko. Kaaduan namin nga customer kat Panggalog. Dagiti turista. Sa anak nga turista. Taga Bagyo ka mismo. Mabigbig ti pamilya mi dito yung syudad. Isong harod nga saan nga nakasao dagiti lalaki nga nakauna nga nang itable king kayo tayo. Bilibak nga rod king ka. Nagtured ka gayam. Kahit gaputa bayadang ka iti extra. Alagat ada mati supapak na manipod king ka. Ay, kitwin ilalayin ko ti serbisyo king ka, Andrew. Oh, ala nga rod. Kitayag man tilaing mo. Ala, agdata ka nga rod. Tasya kung ti makaam mo. Day taman ti kayat ko. Sige, ayan. Kasta. Kasta. Naglaing ka kayang mamang romansa. Precious. Katwen, dahi ti ti trabaho. Ang imno, galante ti customer ko. Akit galante akmet iti serbisyo. Ha?
Tikit mo sa ano, saan ka nga ikan ti extra? Akit sa anak mo't nga ti extra nga service, ah? Oh, anya ka di ti extra service. Ay, sigurado nga magustuhan dito, Andrew. Mm. Kaya't mo nga maamuan, no? Anya ti extra nga service ko? Gapo ta inikanak mo ti extra nga bayad ko? Awan, anya dayta. Alamat. Kaya't ko nga maamuan, no? Anya dayta nga extra service mo? Mm. Oh, blow job. Gagangay la dayta. Anya? Gagangay la dayta nga serbisyo. Halos amin mo't ngayr irwar ko. Aramidin da dayta. Ara makita Urayam laeng, tikinalaing ko. Ha? Kahit masawan sabsabali. Ti serbisyong, ngim na giti dantuma. Si kantulatan ti mangibaga. Oh. Insakmul mo madata itlog kon. Precious. Paunay ti panang kunot-kunot na. Nalaing sika. Makakikingim nagganas. Apo, kirkiran na aming silang ko. Diyos ko. Apo, nagbayate. Sana ay ayamon dati armas ko. Apo, Diyos ko. Apo. Nagkalaingan. Makikiak di talupok. No makikika agad adag, Andrew. Unahin, aglipasak sa amin na di na oras na kasi naglaing agpaiso ti Precious Apo, Diyos ko. Naitan. Among ka di. No, anya ti reaction mo? Kas tama ti reaction day di naudi nga customer ko. Nagbayad mo ti extra kanya. Taga-Bagyo mo't lang. Saan? Tagalawag ka, no? Nagbakasyon la dito, eh. Saan ko siguro amo, tagalawag nga ko na. Ngayon kas tama la reaction na. Kas taon ti ko lagtit na tamakiki nga agkaktilupo na. Ken isaksak mo ko ti itlog na. Tatak lang amin nga mapadasan. Baka amom di dyan, Padam nga kalbo. Kalbo? Uwen, tagalawag nga kalbo. Begs, tinagan na. Diyan ka mo. Sige, no anyat inaramid mo king kuwana. Maspay, nga naimimas ti aramidim kang kanya. Tanayunak to pa ti kwartam. Nayunak to ti bayad mo. Talaga? Sige, ibay-bayag ko nga ron, Andrew. Sige, deta. Puta, deta, isubunan. Paulit pa ng dilpat na taulo ng Diyos ko. Makaalino. Apo. Apay pinagsarding na. Taglipasak mo tayo. Umay katulong. Umay ka, rubabaw ka. Sige. Taglipas tan. Oh my God. Naglaing ka. Parang mahal na kita. Anya? Mahal kita. Rabawang ka nga Ruden, Andrew. Sige. Tagdan tan naglipas. Tayok ka mo't iti kakatuan nga langit. Kaya't ko ti kasta. Apo, deta. Nagpudot. Apo, deta. Tinugawan na. Andrew. Naglaing. Tikot-laing mo nga kabalyo, Precious. Apo, Diyos ko ay. Pero may panalpaak na mapansamutan. Sige, okay lang. Sabay na tayo agad tantang, Andrew.
Precious? Ni. Awan mo tao ti unig ti CR. Iturog ko nag-awid nga tan. Pinanawan naklatan dito silid. Ni, awan mo dati bagnan. Imo na siguro. Alas 2 gayam ti parbangonin. Ulit ang medyo nausawa na agawid akon. Ang mga nagurure ni Mami Jabalay. Mm. Nako ni tikot sek. Sino di giti? Talong lalaki nga sumapat kanya. Nasip nga. Jack Malasi. Umidagot iti. Umidagot darupin. Anay ko! Saan na kaluguban? Anay ko! Tulungan, Dak! Tulungan, Dak! Nabagkungag! Tulungan, Dak! Tulong! Tulong! Ala, anak ko. Ingkan, agina na itisilid mo. Saan ka uling nga? Agkuti-kuti pa ilangkat na dita sugat mo. When, Mami? Awan tiyan yaman na kanyak dito Nangigimit ti ko na ti doktor. Narabaw laeng ti panagkamagkong ko. Ay na anak ko. Naigasatam lang ata narabaw laeng. Ay kasano nga din no naunag. Kinuada na tamaan nga organ mo kuma. Ada na tamaan nga bagis yun na anyaman dita. Nibagkid dita awan na tamaan nga vital organ mo. Taamangan kat no natay ka kumaitan anak ko. Mabali na yan matayak. Ay na. Diyos ko, ay dahil tatikon ko nakingkan, Andrew. Diyan kami napakadaan nita. Anya? Ang nagasad na ta, naunaandak. Kakindya ginanan. Sa bali man di panpanunute mo. Talagang sa bali di panpanunutek. Agandad kanyak tagijay. Agsagana na. Lintik lang ang walang ganti. Aniya? Ay na Diyos ko, anak ko, pangaasin ko Pagpakaasi aking kasaan ka nga agibales. Abangan nung pa kay sagmakam dayta. Isarding mo lipatin dayta nga napasamaking ka. Saan na mabaling nga lipatin? Hello? Huh? Yes. Yes. Ay, sir. Huh? Police station? When, sir? Shakti mami na. Shakti mami ni Andrew. Anya? Nakabalod ni Andrew. Nakabalod ti anak ko. Kunayo, sir. Okay. Okay, sir. Umay kami. Umay kami dito. Presinto. When, sir? Agyamanak, sir. Agyamanak. Anak, kumusta ka dito yung anak ko? Iho. Kumusta't ka sa saad mo dito Mami. Iruward ako na. Amo yung nga jacket agbayag dito pagbalutan. Nagmaditi angot na dito Kung nagmaditi pa nagkit-kita dagiti balod kanya. Andrew. Ha? Ada ka di problema, Mami. Uwe nangim naka. Diyos ko ay. Nakapaltog kay ti tao. Angim. Damag ko kat saan ka numat penganatay. Si bibiyag ka numat ti pinaltugak, Mami. Dayjay din ang bagkong kanyak. Kirumbing na laeng, pinapasama king kwana.
Anak ko, saan ka nga mabaling nga piyansaan? Anakaro dito naramid mo. Anya, kit kasarita yun ni attorney Anak silbi di kita abogado tayo, mami. Nakatado nga abogado tayo? Nakatugkwarta tayo? Alam may beanda ka malungsod dito Diyak agbayag ti mesa aldaw dito mami. Baka dadakas na mapasamak kanyak dito pagbaludan. Ay na anak ko ay ura niya tararamidek. Ken may sa anak kayat ni dadim. Anya? Sa anak kayat ni dadim nga piyansaan da ka. Ha? Anya ti kayat yung asawin mami. Kunaan na nga, may bayanda ka pa ila dito Tabaring, baring adnakim ka. Anya? May bayanda nga anak yun dito pagbalutan? Nga urian mo yung ada posible nga dagas na mapasamak kanyak, mami. Dahil tama ti ko na ni daddy. Angin, nakaikiding ni daddy mo. May bayanda ka kano. Aging nga malpas ti kaasum. Anya? Mami, kasarita yun ni daddy. Sana mabaling ag tali na edak ti mabayag dito mami. Abaro, iho. Patid ka rin ti pakinakim mo. Mami, pangaasi yung mami. Kaya tagbayag dito mami. Mami, mabuting hag dito magbaludan mami. Mabuting hag. Hindi ti nagpupunipunan dagay didakas ka tao mami. Di mo gayam kaya ti maibalod anak ko. Ti mape nga rod ngayon tultuloy mo ti madi nga aramid mo. Pinalaagan da ka din. Mami, unay maming madamat kwarta tayo mami. Mami, iruwardak mami, piyansaan dak mami. Iyabam ni daddy ta siyak agpagpakaasiking kwa na mami. Mami, I'm sorry, iho. Imawan ti maaramidak, mami. Saan, mami, saan? Mami, saan dak panawan, mami? Mami, mabuting ak diti, mami. Mami, mabuting ak diti magbaludan, mami. Mami! Mami, nagtakas ba nagkit-kita kanyak nagiti balod, mami. Mami! Makaturog. Hindi nagpakaturog dagiti. Diyos ko. Aping amit nga didak piyansaan. Nagalas pa nagkit-kita dagiti balod kanyak. Diyos ko. Oy, sino kayo? Kimbegan nyo kakato. Tingnan nyo. Sino kayo? Saan kang tagtagari? Saan kang lumabanan? Sino kayo? Saan ka lumaban ko lang? Anya tiramidin nyo kanya? Basta saan ka makatagari? Awan ti dagas sa mapasamakin ka. Basta saan ka nga? Saan ka nga? Saan nga kagulagol? Aray ko. Pang-asiyo. Anya ka di masapul yung kanya. Kasabulan yung kadi kwarta. Saan nga kwarta ti masapul mi? Tawan serbit kwarta dito Anya nga ron. Ape nga ron nga gamandak. Ada ka di basol ko kada kayo. Awan mo ti basol ko kada kayo. Kadwa. Mayat nga talaga dahil ti kabarong balod. Uwen nga ron kadwa. Napudaw. Naimas sigurado na ito. Uy. Ani bagbagayo nga napudaw. Anya nga nag-iibas kay bagbagayo. Dimit ko naking ka nga saan kagtagtagari. Api aguyo din yung t-shirt ko. Oy, napudaw, di karet na. Anya, pero, naiibas lagi ni Dede. Saan? Pangasi, anya taramidin nyo kanyak. Api ngayon babamad na t-shirt mo. Agtalikod ka. Saan? Pangasi yun, talikod ka. Anya taramidin, agburiri ka. Anya. Kadwa. Ikan yun di pagpagalis. Deta na. Oy. Saan ka nga kuti? Saan ka nga kuti? Talaga. No, dim kayat ka, tangranda ka. Anya tarabi. Uy. Aray ko. Talaga. Kadwa, tinglin yung nalain. Puan niya dahil tayo.
Abo, Diyos ko! Abo! No, abo! 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 Nagpanaas ang imot ko! Abo, nagpanaas ang imot ko! Ala, kakadwa! Isakti mo na! Isarunon yun to! Anya! Ay, abo! Diyos ko, talo kayo! Aray ko! Aray ko! Aray ko! Andrew, iho. Andrew. Andrew. Mami. Agpupupok ka matlata dito si Ledmon, iho. Happy ka di, mami. Madanagan kami nga road kini daddy. Kitnay, kanayon latan nga umay mo ipadanon ti kanam dito'y kwasilid mo. Ape nga nga di mo kaya ti rumwar. Sipod idi na irwar da ka iti pagbaludan. Gaputa na ki areglo, dati pamilya tinapaltugam. Imbag ata saan nga napuruan, saan nga natay. Mami, madanagan kami. Tadi ka mo tinrumrumwar. Di na kami mas makasarita nga nasayatan. Wah, anya ka din ay ati mapaspasamaking ka, iho. Awan, mami. Diyak la kahit tirumwar. Kahit ko tiyag pupupog dito yung silit ko. Ngim apay. Diyos ko, natroma ka dito pagbaludan, barok. Ha? Ada ka ditakas ka napasamaking ka iti unig ti pagbaludan. Tasipod idi. Nagbaliw ka matan. Kat ni tawag na iti barkada. No manan umay da dumagas dito. Saludsudin na ka. Angim di mo mat kahit agparang kadakwada. Uray ni Leia. Madanagan king kan. Leia. Wan. Imbaga na amin kanya. Imbaga na nga nakiwin naswas iso na king ka. Nga madapela panagayat na king ka. Kat madanagan mo't ati napasamak king ka. Sakit ita. Adda ka lati iti unig ti silid mo. Sa bali pa iti angot na dito yan. Ibagak to ka di iti katulong ta dalusanda. Saan, mami? Saan? Saan mo padalusan? Kahit nga sa bali nga taong sumrek dito. Angim nakabangbag sitin ni. Nakarugrugit dito silid mo. Nakawarwara. Babaan nyo, mami. Siyakto lahat tanti mangurnos kin mang dalos. Ay, naanak ko aya. Inanak. Agipudnog ako makanya kanak ko. Agibaga ka ko di marikrik nam. Anya ka ti problema. Awan, mami. Awan. Basta, mami. Rumuarak tulata tulong kahit ko. Di talata agding-ding ti agbibuyat Facebook ti aramida mo. May baandak ka dilatan, mami. Ngamin kat liw-liway ka ti bagi. Anya ayata bibuyaan. Basta. Dito bibuyain no kada dagiti kakadua tayo. Dagiti katulong tayo. Ay dito dramang Ilocano. Dito dirmanong Nemi. Ala nga ron. Ay na di ka maawatan Andrew Barok. Madanagan naking kan. Abangan kat no naperdit na limpyo nga panunot mo nga po iti panakabalod mo. Ala dalusam tong orti silad mon Barok ket ni. Sa bali ti angot nan. Uwan, mami. Wen kasinyong naadaanak iti makuna nga trauma wano sa angkat phobia. Kaslawan meten dito red ko nga rumwar iti balay mi nga mapan maki jamming kadigiti barkada. Ngamin ket jak kayat nga posible nga maisagmakak manen ket agtenagak iti maysa a pagbaludan. Day di padas ko kaday di nga rabii kasinyong tinang paamiris kanyak ti amin nga nagbiddotak ti amin nga dakes nga aramidag idi
Ijay kumat nga naamiris ti kinapatig dagiti tao nga mangipatpatig kanya. No kasanok ida nga binaliwala. Saan ko nga inik kan ida ti importansya. Nangruna dagiti naganak kanya. Kasamaten ni Leia nga dati nga kaayan-ayat ko. Kasinyong namin pinsan nga inidjakon ti barkada. Kat kayat ko ti mga baruanan. Ang nagrigat nga lipatan day di nga rabi. Nagrigat nga mapukaw iti panunot ko. No kasanudak nga tiningil ti talo nga lalaki. Pinilit na nga pinagburiri. Ni kanda ti pagpagalis yan ti lawlaw ti pagwaran ti rugit ko. May imagine ko lata. Dahil di pa nangisirek dati may nga balod dati kukuha na yan. Iso nga agpupupo ka kasin yung tatunggal malagip ko dahil di kat agsang sangit ang kaslak laubing agsang sangit kadyak kayat ang makita dak nga agsang sangit dagiti kabalay ko. Kat uray na rumwarak baka jak maliklikan jak maigawid tiriknak nga lagi penday di nga pasamak kat bigla aklat tamanin nga ganugog. Kasanok ka di nga malipatan dahil nga nakasasaem nga pasama kitibiyag ko. Ala, naamiris kumit kiding saan nga gapo ka dahil ito nga napasamak. Jakmat mapanunod ti agbaliw. Jakmat maidyan ti barkada. Baka aging gaita ket agtultuloy lata ti aramidek nga mapan makiti jam-jamming kadakwada aging gang makitrouble kami. Kasla dahil ito nga pasama kiti biyag ko tinangikat ti kinalastog ko. Angim ti makadakes na awan mo di kumpiyansak iti bagik nga makipulapol iti tattao. Kasi yung kasi nagsalitaan ta pangaasim saan mo kuma nga ipatpatangatan ti pudno nga kinatao kinasasinok. Gaputa ang moment nga maselan da ito nga padas ko. Kat sabi ko taagserbi da ito nga adal kadigiti kaduan nga nakabuya kada tayo. Kat digiti mat nakapadas kon anyat inaramid yo. Tapno nung makalipat kayo kada ito nga padas. Alayo na akong tiagyaman, kada kiti makaited ti balakad kanyak. Kaya nagyaman akmet ken kakasin ti anos ken laing mo nga nangornos ken nang ibasa. Dahil ti pakasaritaan ti biyag ko nga Jack Topolos malipatan. More power to your program and God bless everyone. To'y na trauma apagayam mo, Andrew, iti Baguio City.